O te toi whawhelo ia tulu tātua te nuu, ile nei whi whaopopong o Tala mai Sāmoa, o se mai il whaafonga. Wa whalawi lo whalawi tele mai ele whionga le te tai, o le vaeng whaopowhai le Sāmoa United Party, po le vaeng whaopowhai le Sāmoa Poto, le whionga whiomena o mimata awha. Le tuk mā loa o se tasi o tamali o le atunu, o se tasi o whaipulu le vaenga whaopowhai, le whionga lau matia Manu Rinko Purcell. Le sa whiriwhiria vea o se minister na tanga luenga o ta longa mwhiawhianga o tangata. I le pepo whaamtalanga na whaalawi loa i le whionga whiame. O se tamali i anga malu maloto maa walalo. E sa maitawina foi le whaamaoni le whaatinonga o na tiute. I le teimi pupu sa whiriwhiria ai. Mai na te whaamtalina i le alanga opo wha Sāmoa. O le ala i le pulo le tautua. O le whionga i alau matia manu e tu malo wa 5.8 tau sanga lo na soifua. Sanga lue o se malu le malo. O nisi fo au nanga le atunu. Na tau vā mo le uruai teimi i le whainga palo te le lua fese fulma le ono i lalo o le fua le vaeng whaupawhai le HRPP. Ana tui tau vā foi i le whainga palo te le tau sanga lua felua se fulma tasi e le imanuia na tau mawhainga. Aina whatu a pale mai i le whainga palo te lai titi. E na ua wha vai le sa la tau wā. Ua wha nia mai e le sui komseno na tanga luenga o leo leo. Le ia taua Samuel wa whamasanga, wa lava mahua leo leo, na sa ilia ile e ana le wha momoli, wa tase malapta avale se tase o minister le na tau fia mua, na anga ia piki le wha momoli. O eisa iana na nā mai te tono po Samoa, i se malanga le wa mai Amerika Samoa. O lea ua maua le e ana le wha momoli, mai o foi le wha momoli le ono ki kalama le mamafo le aisa, le o lo tau fia i se suisinia o le ofisa wha asu po le quarantini, ai ua lava foi la tau mau, e su e ai le e ana le wha momoli, ina ia tau fia. Ua lata tu le fitu se fulu i la tau ua maulia e wha maunga le tanga luenga o leo le aisa, mai na ta ue le ia taua, o i la tau uman nei o lo tau fia, e le eise tasio i la tau na wha maonia, ua ngao sia le aisa i te tono Samoa. Tamarenga mo tu Samoa ne lau ka vale. Na ua mo ria ka wanga mea. O le ongo kilo. Le ua lava mau le maksu ea. Ia or kemingei e ro iai se sio mo ria ngao singo le aisa ingei i il kakoknu. O la ko uma ia. O le lau ke whaka ua le aisa. O le se kasio kaka re sana ukuro molia. O le ua mako molia kaka re e o ngar wha mori re sa molia iris kaka re nga mai kuila. Le whionga sui kum sino mtanga luenga o leo le iantawa Samuel wa whamasanga. E o mai le so, e le i maua lava mori mau e to lua leo lo sa ilia o se ulunga le na wha tonu wina le wha amsinonga, e au mai e tutu lai e whaatino la mōli mau sa tauto ai. Mōli mata opo a whale a lili numero mua le olo te toe, mai i talo sanga o whainga whaato sina le teimi al whainga pālota. Whaeloa e le sui komseno na tanga luenga o leo, o lo wha wau lava lātou sa i linga, sa i o ina maua mai i la ua ia. O le masina fōi e vala a wale mata opo le ne whale a lili numero mua, i luma o le whaam sinonga. O whaamalosi au atu se tasi o le i musika le atunuu, tanu vasa Solomona i le au whai musika umai te tono Samoa, ina ia whaamalolosi ma whina upea, i le lui taua fia i le musika i le atunuu, i le ofi mai o whainga whaona po nei was wia ai le ano ma le au tū, ai maise o le anganga o le naptusi ai se musika e se tasi, i masini AI po le Artificial Intelligent, le wafa le angaina la to musika. O le whaasoa ma le whaamalosi te wasa, e le silia tu lava le ata mai ma le poto o masini ma a wala whaafolinga nei, nai lo o le mawhauwhau o le tangata soifua, e na te whatu nei se musika po o se pese mai o na langona, o lona mawhauwhau, ma se mawhuanga tā ue whatu ai se pese. Na whaamalosi fo i tanu wasa, o se a wala e toi whawhangu mai ia i la tau, le tāua i le sila le awale pui ai lātou musika ma pese po o a lātou whātunga. O whaamanino mai al komisina o le ofisa o whainga pālota, to le fuatu ia Filolo John Stanley,
E le to iai se isi restala mo le whainga pālota, a le tu malo sa whata numer mo mua. Au alu atu i le whate nongo le lato whainga pālota lai tete, le o le a whata unuina i le aso ono le masino Februari. O whala ulo mai e tu e whelolo le por kalame mo le wha moe moe. So, se fulu ma leono na taunu mai e le polo inga le fong fetalai, whairo mai e le ofisa ua wanoa le mafoa o sa whata mua ma utauron whaatino whainga pālota. Ia, sisila la i le aso nei. Asa sulua, o ngei alua kwa whasa lango le ofisa, skai ngei, tu sai mal tu la fono. Ia, alua kwa ile whasa lango le ofisa le whaka o kongo le. O le whainga pāroka mo sa whata mua. Ako sisila le po kalame a kora ngā or kālenga ngā, o le ngā ruenga le la whaatino nei. O le aso whaleile, e kakalai ka ko nomination, ka pungi ai las whaleile. Ia, o na okule le si vai aso fou, vai aso lea. Ia, o le aso ngafunga, le aso iwa, e kakalai la wanoa mo sui kawa fu ia lu ila sui kawa ka pungi fo ia ila so mafua ia la so muli ko fa u ye ko se sui kawa ia la so tofi la so lu fu lu ia ma fa nga so lo ia lo nga lo fisa la so leile ila so lu fu koru ia fa lo ko ia ka ko fa le palo ko uma i mo ka ko fa mo ia sa fa ko mo ia mfakingololo ia o ngā ofisa kulanga whapengar vai aso ngakua. Ia, o le kako pre-polling, ia o le aso lulu, i le aso wha o Februari, ia a le aso waleile loa, i le aso ono o Februari, ia o le kako for polling day, ia o ngā whailolo official count i le aso tōna, i le aso fitu, ia. Ada vai aso fōonga kua, i raso iwa e whafo i ropolo i ngai la malo le malo. O le lola pālota sa whata i le teimi o le whainga pālota tele, e lua afe se lau se fulma le fitu, e se fulma le tolu whale pālota o le a whatu tei ai le whainga pālota le tite le tu malo, e au fie ma le whale pālota i sa la whai. Mai o le a whaalawi lo mai fo i le teimi, e te tala ai whale pālota mo le teimi o whainga pālota mua. Pei tai tu sai ma le whaai unga le whaamasinonga, e le tuang waa o na tau waa seve te i fui maono, va te sei ma le ana Ronnie Porsini, mo le whainga pālota le titile nei, sa ia mai a leisi se fulu tu sanga, ina ua wha mao niro la so lio tu la fono mai ainga, o whainga whaato sina teimi o whainga pālota. O tala fawia, manu ia tele ni yaso lo tātou tinu, whaasoi foia.